igama lakho ngasho ukuthi ngubani? Igama uJethro Thomdebele. Jethro, nasi imidlalo iyaqala kusasa Africa Nations Cup, wena uthini? Hayi, sikhayelele imidlalo emihle kakhulu. Sibona ama-player amaningi e-Africa adlala overseas, siwabukele edlala ngakho lapho eduze. Hayi, mina bengikhayelele ukuthi maybe Senegal ngawina ngoba hayi ilama-player amaningi alama-qualifications ashapa sekuyawina abo-Champions League njengabo-Sadio Mane nabo-Koulibaly. So ibona ngani imidlalo njengathi ama-teams emaningi ngezela aba yi-24. Ubona njani? Hayi, ngibona ngathi kungcono ngoba kunika ama-team amancane amathuba ukuthi la qualify manje kulama-team amaningi ahlale engaqualify la ngenile. Wena ngeqembu lebafana likhalo lingeza njani? Bafana bengingakaboni isquad sayo esikhethileyo kodwa hayi nayo iyathembisa njalo omakhelwane besikhayelele ukuthi hayi yibe singabasupport ukuthi bengaphusha nabo bezama ukuyithatha lenkezo. Asikhangele iMozambique, leZambia, leNamibia zingenza ngcono. NeZambia nayo ingenza ngcono ngoba inawo ama-player amaningi adlala kubongdlandi, so hayi nayo sibona ngathi ngaphusha yenze kangcono. Ilizwe lakho leZimbabwe ubona ngale zafa langena kule midlalo? Hayi, kuyathembisa ngoba sihleli siyongena nje lo mdlalo sesike sangena ngibona kathathu noma kane. Hayi kusho ukuthi hayi kwenye i-tournament ezayo hayi singangena nathi.